Dobrodošao na vođenu meditaciju. Smesti se udobno u sedeći ili ležeći položaj. Kada budeš bio spreman, zatvori oči. Napravi jedan veliki udah kroz nos i lagani izdah kroz usta. I još jednom veliki udah i izdah. I nastavi da dišeš kroz nos svojim tempom. Opusti svoje oči, kapke, osjeti njihovu težinu. Opusti usta, obraze, lice, čelo i diši. Opusti ramena, ruke, gornji deo leđa, donji deo leđa i stomak. Diši. Osjeti gdje dodiruje svoje telo podlogu ispod tebe. Gdje dodiruje stolicu, krevet. Osjeti da si podržan i diši. Opusti svoje noge, kolena, listove, stopala i prste. Osjeti svoju težinu i diši. Ako naiđe neka misao, samo je pusti i vrati se na dah. Osjeti sebe i svoje telo. Osjeti da si tu zajedno sa svojim telom, da si tu u prostoru i vremenu i diši. Sada napravi jedan veliki udah i osjeti kako dah ide kroz grlo, srce, sve do stomaka. I osjeti kako ide iz stomaka, kroz grlo i nozdrve i diši. Ponovo jedan veliki udah
kroz nozdrve, grlo, srce, sve do stomaka. Osjeti kako raste. I izdah od stomaka, kroz srce, grlo i nozdrve. Osjeti kako dah putuje, ulazi u tebe i sa izdahom polako izlazi. Sada napravi jedan veliki udah i neka dah ide sve do stopala, kroz nozdrve, grlo, srce, do stomaka, kroz nogu i do stopala. I izdah od stopala, kroz noge, stomak, srce, grlo i nozdrve. I još jednom veliki udah kroz nozdrve, grlo, srce, stomak, sve do stopala. I izdah kroz noge, stomak, srce, grlo i nozdrve. Osjeti dah kako putuje kroz tvoje telo. I nastavi da dišeš svojim tempom. Diši. I kad budeš bio spreman, polako pomeri prste na rukama i nogama. Pomeri svoje ruke, noge, ramena. Osjeti svoje telo kako se budi. I kad budeš bio spreman, polako otvori oči i posmatraj prostor oko sebe. Posmatraj da si na bezbednom mjestu. Posmatraj svoju zahvalnost i osjeti sebe i svoje telo. I nastavi sa svojim danom. Hvala lijepo na pažnji i želim prijatan dan.